弟兄姐妹平安，周间信息题目：做神的用人。乌马达亚赖努卡瓦斯卡米。圣经哥林多后书Sakatusano Korinto Saka-6 atufang Saka-4 atusir Tangasa Saka-6 atusir. Idini masama nai lemak kami pahapinang tunika matayalay no kawas kami. Haliliun niyam kururay. Masetiak kami, marufu, makariang, maparaw-raw, maruray matayar. Saay ka ala ko fafutian, ni saliway kami. Unika tingaraw no falutsuat niyam ato nika fana, ato nika kulait, ato nika siniasa niyam, ato nipi pakafana no fang tsare alingo tamyanan, ato nika solin no urah niyam. Tapang ci Yesus Kristo. Mamatayar kami tu saki cingraan. Marukuri no rumanay tam-tam tau kami. Ngayay pi alawan ko lemak ni Paulo. Haru kita aja matahirang no kawas mamatayar ningra. Kau matayalay no kawas tini masama na lemak kita. Ayawon mi tumus ko simar no paliling ta mga ay ko pi parakat ita. Hadira aja ko matayalay no kawas. Pamatzen lumuat sa hoi. Maratapang kawas ko sa ayak way lemak. Lungut tao ko pi tumus no fang tsare alingo. Madia pi lemak no wama itireng ni Yes. Pakatukian mi patala ko falutso kaayaw ni Yes. Pi lungut to sakaci taneng no fang tsare alingo. Mamafa na mi kuan to finalan. Mamafa na to nafalutsoan no tapang. Mamafa na mi taong to tapang. Marati tulungay mi tartar. To pagkakamutlay lemak ko matayalay no kawas. Mapakafana no fang tsara alingo ifalutso ningra. Pagkatasar talulong ko pinengneng to pagkakamutlay lemak. Haliliun ko falutso matayar to no kawas. Malarukay tadi paalalay tingala way ko falutso. Ato kapaltesan, kacangautan, karurayan, mapakarawrawan ito kula itay ko falutso mi si ayaw to lemak. Ira ko katasamaanan, ira ko kanguluan, no matayalay no kawas. Ira ko kacinganganan, ira yatsa ko kakalitan no ngangan ko. Maritumo hay no matayalay no kawas. Sa ulinan ko falutso matayar. Sama tiyaon kinafalah to urip kapatayan mapastia. Ira falutso ako ko paitse lay saan. Halili ko itse no kawas maurip. Sama tiya tiniay karawrawan no lemak. Ira falutso niyam ko tsay ko mamafi lo patarahagkalan muyos tatama nay alipahak. Upasalin ita mapakarmas ko urip no tam-tamslaw. Kalufah ko singku ita. Yaw no pinapina mitsaan. Alo man ko mau utsuray na
masa kumiay patanakay. Malanak ko latoh kasakit-akit. Maurahay tu kawas ko nini patanakay. Matahilangay no kawas changra. Chifalucho changra tu zaiho kafana tu kawas tangklaw. Zai ka ala no harateng ko mi lumakan nangra mi singja i jiao tu tang ramsao. Sama anan ko nika ramsay ato kakulait sa puner ato kulaitay ko falucho nangra mi urah tu tamsao. Tata angay ko pala no tayryok maalsafay atsa ko fawahan no kisakit nangra. Karaw-rawan ho itiya. Misa halaga ko tayryok sabi patayan tu maruay itayryok pataka tamsaw. Halopas rinay tu kawas sarikaka. Nikaw rira. Ira ko pingulo ng rato sa matua say patanakay ji ko siyente matayalay no kawas jingra. Zay ka sama an ko bisa zajiao ningra. Tataan ko urah ningra tu tamsaw. Maurah jingra tu cima-cima nan tamsaw. Halamham tu tamsaw jingra. Mga lay para hof tamsaw tu iraay itirang ningra. Saga bukafakaan no cima-cima kura tamsaw. Umala kudi ay no pataka ko tirang ningra. Sakit tamsaw ko pifeng to urip aku saan jingra. Zai ka lahu lay ko sitapang patanak itayryok. Nanu itiha tu mi lalakat kasanyaro-nyaro. Zai pi ham-ham ko tamsaw. Halo kamangay mi fakur tu fukruh jingraan. Ikaw rira. Zai ka taralikur mi laliw jingra. Seng pasiikur tu tirang pasual. Aray hatira yaca ko suwa ningra. Urah no matayalay no kawas. Kulait ato halamham falucho. Ereng kini masurut ko falucho no kuaping tayryok tamsaw. Sa patek saan ko mi tu uray tu kawas. Mafana tu mi kumi no kawas ko matayalay ningra. 我们一起祷告。亲爱的天父上帝，感谢你使用既有限又有罪的人来参与你圣工的服事。我们这卑微污秽的人在服事中，求你帮助我们，也差派圣灵成为我们时刻的提醒，好叫我们警醒。谦卑的与你同工，用感恩的心回应你的呼召，成为敬中的神使用的人。奉主耶稣的名祷告，阿们。弟兄姐妹平安，周间信息题目：做神的用人。圣经哥林多后书6章4到6节。为了在一切事上表明我们是上帝的仆人，我们忍受各种患难、贫穷、困苦。我们曾遭受鞭打、监禁、暴民的骚扰，我们劳苦、失眠、挨饿。我们以纯洁、知识、
忍耐、仁慈，更借着圣灵真挚的爱。做神的用人，因耶稣的缘故，做众人的仆人。保罗自己给我们做榜样，我们每个人都蒙召做神的仆人，做神的用人，凡事为神而做。一部车开长途之前，必须先加满油。同样的，一个做神的用人，每天早晨首要的事是来到神面前，恳求天父用无限量的圣灵充满他，像天父在他独生爱子耶稣基督身上所做的一样。做神的用人，花时间等候主，求主将他身上智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵与他分享。做神的用人，是神奥秘事的管家，因着常被圣灵开启，参透神奥秘的事。做神的用人，必须忍耐、恒忍、勤劳、警醒、廉洁。在患难、穷乏、困苦、扰乱的处境中，都表现出恩慈、无伪的爱。做神的用人，有荣耀，也有羞辱；有美名，也有恶名。诚实的服侍，被交于死地，受责罚，却倚靠里面的宝贝。主大能的生命活着，似乎常处于忧愁，里面却充充满满有荣光的大喜乐，使别人得着属灵的财宝，在信上富足。很多年前，有许多差会差遣他们的传教士，将福音传到世界各地。这些传教士非常爱主，他们被主呼召，有心为着异教徒。人很难想象，他们向那些不信的异教徒所表现的是怎样的恩慈、忍耐、谦卑以及无伪的爱心。那时，古老而庞大的中国是极端保守的、非常乱的时期，他们就想要杀尽住在中国的外国人和那些信耶稣的中国基督徒。然而，人们却尊重一位年老的长老会传教士郭显德。郭教士的口才并不好，但他有一颗爱人的心，他爱每一个人，待人非常亲切，并且把所有的都给了他周遭的人。至终，所有的人都知道，这个美国人是众人的仆人，完全为着别人的。福音工作在中国的起头是非常困难的。刚开始传教士造访村庄时候，没有人会开门，小朋友甚至会向他丢石头，但他仍不会走开，只是停下来转过身说：谢谢你，这样子够了。神的仆人向着人们的爱是忍耐和亲切，至终摸着了中国人的心，有数以千计的人信主得救。做神的用人，认识神的恩典。阿们。我们一起祷告。亲爱的天父上帝，感谢你使用既有限又有罪的人来参与你圣工的服事。我们这卑微污秽的人在服事中，求你帮助我们，
差派圣灵成为我们时刻的提醒，好叫我们警醒，谦卑的与你同工，用感恩的心回应你的呼召，成为尽忠的神使用的人。奉主耶稣的名祷告，阿们。